as I was saying, lexi ni lavaka lawa ni bela construction yin'wana yo saseka ngopfu ya massive. Loko loko yi fika thayili hinkwayo leyi mfana wa mina u na problem ngopfu lovo. So mfana loyi u xavise thayili ku ri ku mina ni veke thayili original makoya. Se wena ni nga ku ri u susa bavhu leri u veka xawara. Xawara leyi fayita hi kun'wana laha henhla laha yi fika yi chela matimba. So fasitere leri na u renovate. So laha ku va ku va na pipe yo loko ni ri lomu ni hlamba futhi wa swi twisisa nyana. So ene mfana loyi ni onha ngopfu suko yi manyana u ta hetisa laha ni lava veka toilet liya ka flashiwa la hi karhele nghoji la. So swin'wana na laha hansi laha u ta vona ku ri ta veka thayili ya njhani na lomu makhumbini lowu fasitere leri u nga ri rivali ntirho laha u cinca u veka fasitere ro pfula tshama nga swi hetisa laha a hi ho mina u komba xin'wana wa vo laha u veka rivanti ro loko u za fika u pressa ri vhe ri pfuleka hi roxe so swi vona so na tissue laha ni vhiya na hi siyi no vheni famba na so mina we heti deal ni a hi ho mfozi